tiñan que pasar unhas por riba das outras, e ali na porta era onde vivían, onde tiñan a súa casiña, as chinches. Sé que me matarán, que no me salva ni la paz ni la caridad, pero quiero que todo el mundo sepa lo que han hecho conmigo. Cristóbal Colón! A primeira vez que os coitei, casi me río na súa cara. A Nico, unha compañeira, un día deronlle a liberdade. Ese mesmo día, na porta do cárcere había 7 falanxistas esperando por ela. Deronlle tal malleira que a pesar dos seus 26 anos nunca puido volver a camiñar. Me pasé la noche espantando a las ratas porque no quería que me la mordieran. Tenemos que aplastar a Franco el vividor y el pueblo madrileño será el vencedor. ¡A callar! ¡Os voy a incomunicar a todas! Aí cando dixeron ese nome, cando o señalaron, aí fomos todas a unha. Íbamos xa arrancar a pela tira se fora necesario. Queríamos la matar cas nosas maus. Como se atreves a malnacida? 13 nenas! As funcionarias tuveronla que sacar, tuveronla que encerrar na enfermería, senón xúrovos que o hubiéramos matado. Esa desgraciada Davides, esa chivata. Es la Pepa una gachi que está de moda tomatri y que tiene predilección por los rojillos. Entonces unha vez dixo, cara, non cantes eso. Entonces ela contestou, sei abuela, que triste, pero non. Eles danos o exemplo, eles son os primeiros que cantan. O que queren é vernos aquí amargadas. Que me la van matar antes meus ulls. Sobrecogidas, nos contemplamos. Qué horribles circunstancias han provocado la locura de esa pobre mujer. Vos sabedes que era eso da expedición? O que significaba para nós que nos mandaran de expedición? Eso era unha morte en vida. Imagineu-vos una escola dins de la presó. Quin millor exemple de resiliència